Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan saudara mandum sehat kembali lomba channel Rimung Marwati. Kalinya dia nak pegah ni darah dawiknya. Ani darah dawiknya dia dah kalau nak lagi tak kalau dia ni darah wo imon yang ban ukuran. Kibahan dah pegah lagi ni darah wo imon tak pakaian tubuh kedat pakaian lupa merangsang nah. Yang ban lagi ni ibu perangsang bak padi you nah yang ba ukuran. Ya dah pegah you. Ya, ni ban cerah menam bekah you nah. Ya, ban. Bakal lagi nama tutup madam baca bih dak ni no. Teden darah baru kurang min darah baru. Ha duri le dah darah baru ha duri le dah jalan darah baru yang ba kurang tangi darah baru mendum you dia kalau. Yang ba kurang rakan-rakan mendum. Jadi yang na waineng yang na ni darah dulu ni jaga ju begat nya tegalam ani ada bergerak nah. Ambam mana negara anu dah sudah bergerak nah habis bertuh mendum ambam tembak you nah tembak you hamduri dah ni tentera dah ni agam hamduri le nah agam benar cu ye nah agam cu nah benar ni agam nah ambam kamu mana pegah yo syariat Islam bet terlah kera di orang Aceh bangsa Aceh nah ambam pegah you bet terlah kera di bangsa Aceh jaga marwah Aceh bacun nah yang ban nyo kamu karan bergali kan negara lagi negara demokrasi bebas pendapat bebas pewan nyo hananya dia hanali nyo kali nyo habis mandu seluruh Aceh banjara bumi syariat Islam wallahu a'lam nah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim yang ban begah cuba saudara mandum gerak aju rekam mandum ban rekam tua nah sabar rumah siapa pegah you nah sebarkan you jaga dengan orang Aceh penjara Aceh merdeka Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.